Upozorenje. Ovaj video sadrži naša subjektivna mišljenja, prema tome nema razloga za pretjeranim hejtom i naravno glupim komentarima. Uživajte u klipu. Vaš No Sleep. Komedije se dele na dobre i loše, nema sredine, pa smo na osnovu toga po našem mišljenju odabrali top 5 najboljih komedija ikada. Na 5. mjestu se nalazi Little Man, fantastična komedija koja govori o malom čovjeku imena Kelvin koji zajedno sa svojim partnerom odlučuje ukrasti dijamant, ali u početku laka krađa pretvara se u mnoštvo problema koji su predstavljeni na humorističan način. Na 4. mjestu je film bez kojeg Božić ne može proći, Home Alone, u kome glavnu ulogu igra Culkin u ulozi Kevina McAllistera, koji pokušava odbraniti svoj dom od dva provalnika koji ga nameravaju opljačkati u vrijeme kada njegovi roditelji nisu kući. Ne postoje gluplji, ne postoje smešniji, Jim Carrey i Jeff Daniels u ostvarenju koje će vas nasmejati do krajnjih granica. Film govori o dvojici prijatelja koji odlučuju krenuti na avanturu za Aspen kako bi odneli izgubljenu torbu jednoj ženi, gdje upadaju probleme bez novca i sa mafijom. Ovo je komedija koju ne smete propustiti. Na red je došao ko drugi nego kralj komedije, Mr. Bean, čovjek s kojim ne može biti dosadno u filmu Mr. Bean's Holiday. Glavna priča se bazira na avanturi koju Mr. Bean proživljava nakon što je dobio putovanje u Francusku. A sada komedija koja ostavlja bez daha, porodica koja biva izmišljena zarad šverca marihuane, ovo je njihova avantura. We are the Millers u filmu prolaze kroz razne probleme kako bi zajedničkim snagama obavili zadatak koji ne smije biti otkriven. Sigurni smo da ćete među ovim filmovima naći svoj omiljeni, baš kao i mi. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!